move it, baby. Move it, body. Now, first of all, on behalf of LJ Hooker Now, we'd like to welcome you all to 8 Oracal Road here in popular Pepatoe, Mangere East border. Ladies and gentlemen, would someone like to start me out with an opening bid? 1,400,000, 1.4 million, 1,550,000, 1,660,000 going once. 7-1. 1,701,000. Yeah. So there we are, it's on the market, ladies and gentlemen. The property's to be sold to the highest bidder. 1,900,000 now. 1,900,000. No, 1,922,000. 1,550,000. Is that right, Tangaloa? All done. 2,010,000. Sold. Congratulations. 2 million. We were really happy with today's result. We're over the moon with the final outcome from today. I definitely recommend Team Tagaloa, and they've been amazing to work with. O te toe whatalo whatui mai moanga le tātua te nuu le nei vai ngolo nā sunga fua. E a foi na o wha e moatu le tātua whelo inga mō moi le pēa ma le luai tu la taruai. O le ta lia le unga lona lua, a le wha msinonga mawalunga le sa moa le mata opu o wha saralunga lana fionga ila ma malu le malo, ua wha leo ngai le whainga palo ta mō mua sa whai le solo na iwa o le masino a perila. A o leana whai wha saralunga e toi whai pa leisi whainga palo ta le aso lusfulta so le masino nei o le aso whaile la aso nei. O lea ua taunu mai le wha unga le wha msinonga mawalunga, ua wha ilo mai ei, e le o iai se malo si anga i le ao le malo o Samoa e na te toe whai e se wha asalalonga o se isi whai ngā palo ta fau le ana i o whai e le aso wha o le masino me o le tausanga le nei le ala ta pena le whai ngā palo ta le te tauna whaatino e le aso whai lo le aso le nei whai mai le unga le whamsinonga maurunga e le ai se malo si anga o i le ao ma malu o le malo e whai e se wha asalalonga e toe whai e se whainga palota a Samoa. O le iunga lava lea le whaamsinonga maulonga lea tunu, ua whaalau ilo mai e, o whaasaralaunga uma, sa whai e le au ma malu o le malo, mai lava i le aso whaalana se iau mai le so, e whaatatau i le tāpenanga o le whainga palota lea, ua whaalea ngai na uma. Ua whaalea ngai na uma, palota lea tonu whai le swaile nei, le surusutasi. Ai le si vai ngol fai unga al fa msino maulunga wa fai lo ai o le unga o le whainga palota Samoa lea sa fai le soiva o le masina o apelila e tu mau pea lona faa ma maluina maumai o le whainga whitiwhitinga Samoa lea sa fai le soiva o le masina o apelila fai mai le whai unga le wha msinonga maurunga Samoa, o le whai unga le nā, e wha tū mawina lona wha ma maluina. It's still valid. A o le wha saralonga sa whai e leo le malo e wha leo ngai nai le whainga palota le lea soiva, e toi wala au le se whainga palota i le, es whareilo le vasuni le zurfutasi, fai mai le unga le wha msinonga maurunga Samoa, e le ai se malo si anga, o i le tūla whono po le wha vai o le atunu. E iai se malo si anga i le ao le malo. E nate wha lea ngai nai le pālota Samoa i le aso iwo a perila a e toe whai se isi whainga pālota i le aso rusul tasi o le masina nei.
o whaasalunga ia sa whai e lea mamadu le malo mai dina te mea o mai le soe whaatau i le tāpenanga o le whainga pālota lea sa moa lea sa fuafua e taunu u les freire nei. Ua whaa le ao ngā ina. A o lei unga o le whainga pālota sa moa sa whai lea so iwo aparila luas furu tasi. E tū maupea lona whaa mamaluina. Wow. Just wow. O lei unga lea o le whaamsinonga maulunga lea na te divane nei le tau le tolu o te Samoa. E whaso o tai i leisi whae unga le whaamsinonga maulunga na te liva nei le tau le sifuma le lua i lea o le nei le te Samoa. Lea sa e mai mo le tātou ata whae mo le na watu. Ea, aile lei. Ona usi mai le mai moa ma le sila le tātou atinu o se vainga nei le mau te whaamasino i le taiawa le rila. I le teimi ina ua uma o na lauina le unga o le whaamasinonga i le tāra sifuma le lua i le awa le lao. Le tau mai ata le tātou potu whaasalau. Ai usi mai le mai moa se vainga nei. Ina ua mai a ia na whongaina le unga o le whaamasinonga i le tāra sifuma le lua i le awa le lao. Watch this. Amenuia, Iloia, tamai Iloia, Marilato Malo. Mato langona malfile mu, mato malo. Ma o sa noa la o fio ni asu. O
fai la wa mi to fai o lea pato la mona le nganga loto ma walalo ma le loto fa mangalo e sa ili lalo malo sa ili ai manuia mo sa mo nei matai ai mato tausi le file mu mai mato nofo fa fa pato mo ele ni aso i me lobi inga ono lo sua fa Yesu mato gole matatalo Samoa, o se uli fef se matapa. Mai la taua o lo na ina le tinu we. E fo le minga le tua nei tula le aso. Le se poto le se tamai tangata, mai le tu ia le fitelo malot ale mana le le tua. Give you all glory to God. O ena sa unia me le me se sili mo la ina fast le aso ne o matova ai. Ai mai se tangata ka wale a makele kala ka ngaka lungo Facebook ono lo ya tau yo failo la mi tono le tua fa fetai tama fa fetai lo mana io ma to tanga fata wa fetai lo tali le yaso fo ile binga ya te o ya tu ma wa fata wa al tangata fa fetai me o mata mai ma ko ke o ma ko ko ngai fe kala ye lo nu o Israel fe kala ya mo se lo melona nu lo nu mai ai pito me give you all the glory in the name of Jesus. Manuia Samoa lo watu nupele amayele kula miotono ya se me fenkale kula wa ave va for finge lea fala ve lave ai ma pisa ile tunu fo ile vi inga ya ele tua yo le mana yo le malo se ko Isako Yakobo amule ko ifo Samoa kapo Samoa mun kan ko le tua Israel. God bless you all Samoa ai nga mafana ya tunu mamao tali le tua kai ko kakalo afkadi ko langalango fo ile vi inga le tua Langona le anga fia male anga fa fetai le tua ilona lofa ma ya Samoa ia le
Ele fai unga tonu, mal fai unga tauna iai. Whaftai e fionga, na loto whaftai e fionga whamasino. Ile ilo ina. Au ili. E wasa ui whanonga longo ai. O le au ili o le ilo ilonga. Na iai leo loto manati. Foi le, e ho foi sauninga na ilo ia. Ian tūna i mo le fast. Ma na ia lato sauninga leo wa fua mai. Ia leo tato fia ai le nei atu. Ia leo tato vava ai. 2 ono la ia ele fast. 2 o le ala me tau na fai. E te tau lona wala au palmene. O mai e. A mata lato ngā luenga le. Te tongi e ia takakako la fonga. Ia whaftai lava. Hey! Te mai so pina ngalo nga le media le fionga la udi. O le wa mai fa igual fam sinonga le o solo ia le fo fa popo le fa ia fa igual kom sino fa nga palo. Ia le ngang fa stai lava mon fa foi fa stai le tua. Fa stai wa mai se tali file nu le so to ai le tu. Na tu foi sa mo ma la ta po ingal ne yaso. O le wa ta tino le mi tonu ia fa ia o le mo ta to. Ele se meta to te mawaila mi tonu na fam sinonga. E lava na mato fatala ulatu te musola sa mo ma la ta po inga. Tato fa mo le li. Tato fa tu ile tua. O ia le nai mai le tani sa. E una lunga mala lor ning ta upu. Ula ia se le mala malama. Ta wa wa ina te le urunga ma bevesi sa mo va afekta kwai. Vai uma manuel fa mo le so la le unga wa mai le tua. O le unga le nata to te nofo file muai. Fa tonu fo la wai le sa o le pale mene mal fainga malo fo sa mo. O le rumana ai mo mori atu fa te tele. Ta poinga. Ya ko tano le tunu. O to tu email mo popanga mo to ta poia la faiva. Sa mo po fe lava le kafo le nei la langi o lo to mo me ni fa si silang. Bi ia le li la to te talo fa tai mo ta poinga. Ma to wala lo fa tele atu mo li atu mo nga lo fa. Ile fono tele i malua. O lo to ta poia e me se foi inisio fono e kale CSS. O lo wa e mal manu ia le so. Ma to wala lo fa atu manu le so. Atu sa mo le wa ta pauti o le kautianga wa fa le ngafu le yaso. Ma to lo o se vaingalana na iai le mao te whaamasino i le awaulia ni rila. Ina wa mai ona la wina le whai unga momua le whaamasino ngā mawalunga a Samoa. Lea na whaamani ai le sori whaavae o le fili no le suita maitai e to tasi. Whaatasi ai ma whaasararunga lo ia leo le malo na whai e lango ai ma whaatonu nai malo i ele veo lea suita maitai e vea masio le palemene. Wa whaaleao ngai na atoa ma whaasararunga na a leo le malo. Nei lai na watare toru lea wau ni le te mai mo mai ni tatu whaasararunga. Wa umo na mai le whai unga le whaamasinonga maurunga Samoa i le vangalo na lua. O le tangi e whaasanga i le fasiri lea. Pe iai se pawa i le ao le malo i lalo le whaavae. Na te toe bala wei se isi whainga palo ta Samoa. Le lau sau le yunga a le whaamasinonga maurunga. E le ai se malo si anga o i le whaavae. E mawhai ai e le ao o le malo. Ona na ia toe whaia se isi whainga palo ta a Samoa. O whaasaralaunga fo'i na sei ni e lalo le ao le ama malu o le malo mai le nā teimi o mai le soe whaatatau le whainga palota nei ua whaalea o ngaina. Ia, o le whaai unga o le whainga palota sa moa sa ia i le asoiva o le masino a pedira le aso le whainga palota le tunu. E tu mau pea lona whaa mamaluina. O la la tau unga le na al palo ta Samoa i le sulu fruiva. Lua sifuru le ono i le lua sifuru le rima. O lono winga. E le ala ua ieri malo.
Ladies and gentlemen, I've said it before and I'm going to say it again. We now have a new government. I've said it on the day after the general election of Samoa, that early Saturday morning. You remember what I'm talking about? Yeah, I said that. And today, this Monday, I will say it again. Ladies and gentlemen, for the second time, we now have a new government. And that government is fast. And according to the rulings of the Supreme Court today at 12 midday and 3 o'clock this afternoon, all the rulings are all connected. Number one, the additional candidate is unlawful. All the writs that's related to the appointment of that candidate has been voided. Number two, the ruling at 3 o'clock today at Samoan time, Supreme Court said head of state does not have any power to call for fresh election. And all the writs that is connected to that original declaration is all void. But the end of the election, the end of the general election that Samoa conducted on the 9th of April, it, according to the Supreme Court, it is still valid. Are you with me? That's why I'm saying now, for the second time, and on record, and you heard it here on ET Live, ladies and gentlemen of Samoa, you now officially have a government. Yeah, awala kwa lu kwa sho sole, la voko fa merkala le lila. La voko fa merkala le lila fa le new government. Voila! You heard what happened today? Yeah, and that's all I need to say. O le whaeunga whaela le whaamsinonga nei, na whaatono nei le whaamsinonga ia leitu na tate. Leitu le ala malo, ina ia la to te tongi, ila HRPP le tupe e lua se fulu wafe. Tala. Lua se fulu wafe. Tala. Now, if somebody can quickly calculate for me, if the fees at QC e afetala New Zealand, afetala New Zealand ile tula. E fitu itula le sa fa ile ile no alfam se no fitu itula so afetala New Zealand fa tele fitu afia. Fitu afia. Ili ular ka mga kupsamo al mukwam kaukia. Ya, fa tele la ya lua. Langai lua QC yang ku mole tual malo. Lo ofia. Ya, over kwa ile. Big number, big money, small use. Ole porkalan fa pitona ala ET Live ile ne yaso tau ina fa manina toi tulanga ia. Ai malo fo ile tapua ile tatu tunu. Malo fo ile to langa papale. Ia mela vale sa watu e fo ile tuala lo ina ia tatu ono sa ipea. Si e tau nu ipea ia tau nu unga o ngā luenga whamasino. I think I o lela atu e tā pena sina o porkala mele e te whaalu atu ila salulu. Tau ina ia sila fie e le tātua tunu le kongeki mai i mele ntupu ila so. O la lesi stepu leo la so. O la lesi stepu leo la so. Ia walono winga, o leo saul whaiunga, o manino la, o malo le whaas, luas fulono, luas fulima. O le mela le la so, o la so lo ma le whaatautonga. O sui, e lima sifuru maratasi, o le pāle mene lona sifuru marafitu a Samoa, i le mai ai o le whaasuru di maso. E kola, e le fionga i le ao le malo. I wala na ringa la, o le fautuanga le la avene la, e le fuilu tusi le fono a Samoa. E fionga i le ao le malo. Ko lo le pāle mene, me whaatautoa lo i aloa, sui malo umai lima sifuru marafaa, o le pāle mene o tuto tasi o Samoa. Ina se lo le me masani, se lo le malfilfilinga o le. O le fonvitalai, mo le si fonvitalai, so toi mal filfilinga o le paramia, ia, o ngā solo le mal me holo lo lea, peia e moe e le me,
Pe ia mo ia me o ngalu lo leo le parmia pe kasi pe lua e vai a se le parmia e ka pe ngala ka peneta no winga la afa pupula utala te mila nei me la so nel fas sa uni lo fionga le te e to fila ka peneta ya o le te me fa to e mo fa to ma su marona o le parmia so that's where it is na mai ai le ole na tulanga I am going to come back to you on Wednesday. Ole ai sta to proclam fa pito ile selu do si to so oile melen tu population nei. Ole sina sanga le ole aso nei. Ai po le afo ile sina sanga le ole aso nei. Ina ia mafai lava e muli mai pea. Ile nga solonga olo yai ia mata bo fai olo o afia ilo tatu atenu. Tasi le mele te wangalo tenu fa ilo atu. Pa mai le fa msino sidi wala fionga le fa msino sili na ia fonga ina le unga ile awodi nei le tau tonu. E luas fuluma la valui tu lau. O loo matua au ili ai ele whaamsinonga mawulunga Samoa. Le mafuaanga ma le iloilonga o i tū uma. Ma mafuai o na o mai le taunu unga o le lato whae unga. Ringa, luasu le valui tu lau oka. Ia ngai whaikau mai. Koe whaifure si pāloka ili umanga whaikau. But that, ole tatu potkam whapitoa na ile nei a wauli. O le ua uma i unga whaamsinonga. Ia ma ua manu mara. Whengo whapea ua manu malo ele whaasi. Imata upu malawa nei. But it will be interesting to see pola se singa yoinga o la so nei. Mena le te fato o le auto fo i mele sulu. Pai se tato por clame fa pito le sulu. Si tato munu tai polare la sanga le o le aole. Yai. O le 80 lai fa pito na. Ile nei fiafi. Ile mai mo mai le tato tenu. E oni ngalo mai mo mai fo ile tato blue table talk. Le ta nei le fa nei le fiafi. Ya oso ko foi lor ka ko proclamenga e lo pe ko eva ko mangisi mea wa pa u ya chao a ole iti lai fa pitoala na mo le nei aso fua se o le so lulu o le vaso nei le lo fa male anga de le to tuile nei lo va tele mo paso foi mo ye manuia fe amanga benga le amatanga le vai aso